hajaendelea, sijui kama kuna mtu haelewi lugha ya mama ambaye anatumia ila aendelee peke yake. Ubwo ndatekereza ko ntawe, reka tu Bishop akomeza wenyine kubera umwanya. Uko bizamera kose isaza ananana uko bizamera kose azamera data wa twese uri mu ijuru mpaye umwanya nkaba mpagaze hano muvuge ngo amina. Shimiye abantu batugiriye icyizere bakabona ko dukwiriye guhagarara hano tukavuga imbaraga z'Imana. Imana ibahereze umugisha. Dushimiye iki gikorwa cyiza Imana yateguje, abantu bakacitaba, abakuru n'abatoya, abasaza n'abakecuru. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibahereze umugisha uko mwitavye. Kigira gatatu, dushimiye urusengero rwa Tabernacle uko mwabitwemereye. Espoir ari hano na pasiteri hari ya Reverend arasohotse, ariko n'abakristo mwese mwaduhaye iki kibanza n'umutima ukunze, kandi mwamara mukavuga ngo ubane natwe. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibagiriye neza. Ndavuga umwanya mutoya cyangwa mvuge muremure, siko muri tayari? Turuzi iyo utangiye kwifata bene uko biba bisa nkaho kera use n'uwarambiwe kandi tutaravuga, kandi n'ijisho ryawe rigatuma rikureba, ugatuma ureba umuntu ukabona arasa nkaho yarambiwe, kandi mutari mufitanye indagano kuko urambirwa cyangwa utarambirwa, ugasanga kera urasa nkaho warambiwe. Ariko kandi twonavuga guke tugasoma tukicara biba bihagije. Hari ikibazo? Hari ikibazo? Tasho kudusomye twicare aho mwereze Imana icubahiro, muvuge ngo amina. Kandi ko iki gitaramo kimeze neza, kandi kuva kera cyabaye neza, sinone kibaye. Timuruzi tituza turirimba ngo abantu banezerwe. Umva ku kantu, ntabwo turirimba ngo tunezeze abantu, cyangwa ntabwo turirimba ngo tunezerwe, oya, ahubwo iki turimo umunezero tubamo niwe uzi utuma turirimba, twambara tukanezerwa. Ariko ntituza turirimba ngo abantu banezerwe. Turirimba ari ikintu kiturimo cy'umunezero uri muri twe, none tukakigaragaza mu ndirimbo, cyambara kigafasha itorero. Ariko tuza turimba ngo umunezero. Hari umuntu umwe ageriye Yeriko, ahura n'abambuzi baramukubita, ugagiye kuririmba teme yo kuririmba, si cyo? Ugira gute? Uvuga ngo amina. Amen. Turaganira akamaro ko kuririmba. Akamaro ko kuririmba ntabwo ari ibishungo cyangwa kugira gute, oya. Hari umuntu umwe ageriye Yeriko, ahura n'abambuzi baramukubita, mukunda bagowe ingene mwikunda, nibwo muzaragugu ingo budashira. Mukunda bagowe ingene mwikunda, nibwo muzaragugu ingo budashira. Umusamariya agira imbabazi, acara mufata mu
nuko ndabaguwe ingeni mwikunda ingo muzaragugu ingo budashira uvuge ngo amina. Kuririmba kugira umumaro siko bimeze, gusenga kugira umumaro, kubwiriza kugira umumaro, zose bigira umumaro. Ariko iki giterane nico kuririmba. Giterane cyose kigira teme yayo. Hari igiterane cya Noeli, hakaba igiterane cya Pasaka, hakaba Pentecoste, hakaba konseri. Konseri ni ukuvuga ngo ni indirimbo, ni ukuvuga ngo haba harimo irushanwa cyangwa haba harimo gutegera indirimbo n'ibindi, ariko bikaba bifite akamaro mu buzima bwacu no mu buzima bw'itorero. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 16:25 Paulo na Sila ngo bagira barasenga, nico cyambere batangiye barasenga, ngo barangize bararirimba. Reka kureba telefone, ariko byagenze gute? Telefone kurafata cyangwa kuregira gute? Usibye kandi ganti muruzi mwebwe muzamureka gutakaza isaha, mucunguze ubugi mwete kuko imisari mibi. Utuje kuri telefone gute? Kandi duha turirimba ngo hariho umuntu wogeriye ariko gwahura n'ikibazo. Ariko abantu ntibatinya, abantu uzamera mugatinya. Ibyo ni ibiki muzamutinya? Nari ntangiye kuvuga ituma uriya ni warunkuriye wa telefone, kuko jewe biteka byose iyo bahaye babwiriza neza, bahaye baririmba kumva ibintu neza, sinza ndeba telefone nzanishira hasi, gategera ijuru, gategera Imana ikishaka kunganiriza mu buzima bwaje. Imana iraruta telefone. Kurabona ngo Imana inganya na telefone. Cya telefone kiza kimwanguka no kikigafa, cyangwa umuriro wa kizima ukagira kuri ya bishop ara mukaya ya muzimanye arambwira ngo telefone yewe yazi. None se nkugire ngo Paulo na Sila baririmba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Na sisi tuombe kama wao, na sisi tuombe kama wao, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Kuririmba kugira umumaro. Paulo na Sila ngo mu gicuku cyanyu, ariko igicuku kigira ibibazo. Twari kuganira igicuku kigiramwe ibintu bimwe byinshi cyane mu gicuku cyanyuma. Igicuku cyose kigira ibibazo. Igicuku kigira n'imbaraga zidasanzwe. Nukuri iriya nawe wabaga habagaho mu gicuku zigasa nizakoranye kugira ngo zikurye zose, kubera ko zihazibona ko ari mu gicuku. Ugega guca mu gitondo uzisiga, nazo zikaharanira kugira ngo zikurye cyane, izindi zikurukeho cyane, nizimara zigusige mu gitondo. Abisirayeli baje kugenda mu gicuku cyanyuma, ibintu byabaye ibindi, ariko bahaye bashaka kugira ngo ugiye guca mu gitondo nitumara dusezerere ibibazo. Muhereze Imana icyubahiro. Amen. Kuririmba kugira umumaro. Paulo ngo bamare kuririmba bombi na Sila ngo bari muri gereza baboshwe gusa, ngo baravuga ngo tube nkudukubita kupre cyangwa tube nkudukubita data wa twese uri mu ijuru uri he. Baba nkabasinzira gutya, baba nkabasenga, ngo basenga Imana yo mu ijuru irungu, ngo bamare baravuga ngo reka dushireho kupre. Yari garagaje, yari yerekanye, yari garagaje igorogota ku musaraba. Tukudukubita
kago couple nitumara turebe kuko iminyororo n'ibindi byose bisaba guhagarara imbere yayo babaka bavugaga Masiya bavuga Kristo wabambwe akazuka akazamuka kaja mu ijuru baraba ngo tube kutumukirigita turebe kuko iminyururu kandi guma kubaho abakristo muri tayari muvuge ngo amen yari garagaje yari yerekanye yari garagaje igorogota kumusaraba ngo bakubite indirimbo itumigire akamaro imbaraga ziba ziraje kera zitangira kunyeganyeza imiryango ya priso imuruzi uko nimba twaje kuririmba dufite twarasenze tukinjidamo imbaraga zawe zindi z'umubiri zose ziratangira kujuguma zose zitangira kugira kuko gaze bazihashaka kugira ngo zirekure umwuka wa nyirukuri ariko iyo ugihangare cyane ugufite no gukomera gutya kiwoshima munezero iyo bagaye bava ngo ni munezerwe tunezerwe kandi twishime Mwami Yesu ni uri ku ngoma iyo bagaye bakurakuza gutya bakagushira gutya bakakugira biba bigikomeye ariko iyo bimaze gutibuka neza zonyine imbaraga z'umwuka zonyine imbaraga zonyine akamaro k'indirimbo konyine kaza ko kunyeganyeza gutya ukanyeganyega ukazamva gukugiye kukugira nubwo utari ufite imbaraga ariko ukumva ziraje nuko kera haba haje imbaraga zo kuririmba waririmba gutya ngo inzugi zitangira kujwigira zitangira kujwigira zarwigira ngo zijwigire gutya zitangira zongere gukinga ngo zikinguke Paulo na Sila ngo bambaho ngo bahaguruke gutya inani inzugi zongere zikazi bahu uruzi gutya iyo turirimbye gutya kurya waguwe nabi kurya watuse nk'ubwanga biza bitangira kweguka ugatangira kwinanura kandi utarwaye malaria ugatangira kuvuga ngo aho ziba zitangiye kwihira kaba gatangiye kwihira neza gutya ariko iyo ureba beno muhereze Imana icyubahiro muvuge ngo amen Amen. uwe gukubitamo igisimba murebe Paulo na Sila bavuye muri prison
amen. Uko bizamera kose ihanganira tega mama tuzirutsa tugeze mu ijoro rero iteka ryose ishimwe n'iryawe ishimwe n'iryawe ishimwe n'iryawe Yesu ishimwe Mana ishimwe n'iryawe akamaro k'indirimbo zigira imbaraga imbaraga zazigira imbaraga zikakuzamura kandi kuririmba n'ibyishimo by'ijuru kuririmba n'ibyishimo by'ijuru cyo gituma umutima kuririmba zazizura bapfuye bakabaho bakongera kandi bakabaho bagasubira kandi bakavuga boye nazo ngo zirumva zitegera gusa ritime zitegera gusa imbaraga z'indirimbo baho ziri zose zirumva uzimane zose zamazita handi hariye kimwe twageze Kabimba abantu bazi Kabimba bavuye kare ngo dushike muri ibato irasi nimare kuzima tuja imusozi hakabarika y'abasirikari bakomeye cyane cyo gihe bari barangamye badafite kuvuga ngo ubone icyo wovuga umunsi wa mbere inzara yadukubita wa kabiri yadukubita ngo bushe uri pasiteri Bisalomo uri mu Rwanda twaba nibo twari turi kumwe tuzamukana umunsi w'iyinga turebe cyo guprofitara turebe ko twokwinjira tukaja mu bana abacu baravuga ati muragenda ariko iri hariya barabakubita ukabamena amatwi turavuga tutakibazo turavuga ko tugiye kwinjira ariko nta kindi tugiye gukora
ngo bamare turazamutse turagiye twe ngo dushike dusanga ni ikanisa ry'abaruba batazi imvugo yacu natwe tutuzi yabo ngo tumare gushika turicara ariko ngo tumare Absalomo arandika kandi aravuga ati dusaba indirimbo aravuga ati turasaba indirimbo uraririmbiye igiswahili ntibaye bashu uziringa jewe sinziringa none urarimbiye ati bava kureka gusimana irimbo sasa kabanda nizi agakupure kamwe kikiruba ndavuga ati sasa agakupure kamwe kikiruba none ga niba ariko twaka namako kurepetesha tucicaye hano twembe warangize aravuga ati sekaravuga gute turi bana ba Jehova turi bana ba Jehova kumva turabana b'Imana turabana b'Imana umuntu twaba tugenda kugusa ngaho yake aranditse ngo turasabye indirimbo wamara bavuga ngo hari abashitsi basabye indirimbo sawa baragira we nkucuranga ritime turebe ritime nyine yuko nguko turi bana ba Jehova turi bana ba Jehova tanda yolele bana ba Jehova turi bana ba Jehova zibagezemo tubona ko batangira neza nko kujugumisha nk'imitwe gute dukubitemo kandi ibintu biragenda sawa imitima yabo itangira neza kuza gutya itangira kuza gutya ngo bamare bama bati aba bantu baturutse mu kiye tuvuye ikare ko murajaye turaje bufiye none ibatu yadupfiriye hari none se tukira tubizi ngo bamare bama kurikira turi bana abandi bari ngo turi bana ba Jehova bari he bama dukurikira kuri bato baza bamwe bafite imikebuka abandi bafite imikeke abandi bafite imitsima abandi bafite ibiki bose bama baza biruka ngo bamare gushikana twari beshiga babandi basigaye bari kuri bato gibo basigaye twebwe twagiye ngo bamare babonaga ibitunga biraje barikoreye batse niki cyabaye mwasize mugize ikibazo kitita umwanya baraje abantu bamwe baza bakunda kurya ivyo bataruye kandi ye akona humbi babandi basigaye nibo baye tayari kuja kurya twebwe tutarari imbaraga narishatse kubabwira imbaraga kuririmba kugira umumaro iyo muririmbye mu mitima yanyu mufite umuhamagaro muraririmba indirimbo zamara zikagira akamaro imitima y'abantu mukaririmbe gutya gusa oya muzamuririmba mufite muzi ngo harimo akamaro Paulo na Sila cyatumye baririmbye imbohe zirabohoka nuko bari babanjije gusenga ngo bamare bararirimba ngo bamare kuririmba yo riradohoka ngende kuri ijambo nasoma umva ariko mvuge amagambo atatu icyatumye Imana ngo igira gute ireba Dawudi iramureba gute iravuga ngo Dawudi kubera aya magambo atatu koze umushe gukunze mu buzima bwawe muza mukora ikindi Imana ibishimye kintu cyambere Dawudi yakoze ngo yagaburiye abakene ngo yagaburiye abakene ariko muza abakene umukene udafite shingiranwe ngo Dawudi arabagaburira akabahereza ibyo kurya kira nabo waburaye bakagukubita igihumbi tuzugendera amashoshori aho baheza abakene arabagaburira Imana iravuga ngo hariya mu gitabo cya Matayo 25:24 hazavuga ngo nari ishonje murangaburira nari nambaye ubusa muranambika nari ndwaye murandeba wese twakubonye igare babandi barya mwakoreraga nije mwakorera ngo icyo ikintu cyambere cyakabiri ngo yafashije imfubyi
imfubyi akazagenda areba umwana w'imfubyi ngo akamufasha. Cyagatatu ngo yigishije abaririmbyi ariko Dawudi ni igike. Dawudi ngo yigisha abaririmbyi neza abashyira ku murongo. Musarire abantu bamwe uzureba no mu ikorari kunzu baza bahagarara ukabona tabereye sindi na ritime yiwe gutya. Iyo bavuze gutya na ritime gutya ngo bagende ritime gutya ukabona iwe yagenda akabushanya n'abandi. Ariko Dawudi ngo ikimana ngo ayo magambo korata ngo Imana imwitegereze iravuga ngo Dawudi kubera aya magambo kose icyo uzoza ukora cyose nzoba ndi kumwe nawe. Yesu anaweza kuyafanya yote makusudi yake hayazuiliki. Wamubwira ngo ugende uke na iwe akamubwira we donc ukamubona si umuririmbyi neza neza. Ariko ngo Dawudi araza ngo amare gushika abashyira ku irindi. Muzorebe abaririmbyi soprano zishe imbere siko abubu ngo bigoga basigaye bagira cercle. Ariko twebwe repetition yacu espa repetition yo kuri mbundamo no kugasharara abagufi hano abandi hari soprano tenor nizi kurikira ariko gakurikira base gakurikirira mwamara ukabapanga umwe ijwi rya soprano rizarireba hano imbere yawe, tenor akareba mu bitugu by'uwa soprano hano, ijwi ryiwe rijana na soprano, arito ikareba tenor hano mu irugu, ijwi ryiwe gute, basi kareba arito gutya. Mama shahu we mwarangiza ikorari gutya, mwatera ikorasi gusa, korasi mwafa kutega korasi gutya, irijwi gutya rikama rigenda sambamba, sauti nyororo, mapigo saba tayari kumiminika, watu wa Mungu jameni muwe tayari. Muvuga ngo abini iyo mupanze gutyo gusa. Dawudi ngo niko yabikoze, timubwira ngo nje wabikora. Dawudi gusa ngo arabapanga gutya, baririmbye mu gitabo cy'ingoma arabapanga gutya, abashira kuri inyebo gutya. Ni bande bakorari? Muvuga ngo natinze, ni bande bakorari? Soprano, alto, tenore, bass. Bane muzi hano tabu muri baratangira kugira ubwoba. Ureba gakorasi muzi mwese, tenare yamiririmba tenare, alto iririmbe alto, soprano iririmbe soprano, tenare iririmbe tenare, baze. Amaze mutegera ikorari Dawidi yaforumye, Imana iravuga ngo kubera uko wakoze uko. Muceceke turi muri internet, turashaka imbaraga z'indirimbo, akamaro ko kuririmba, bana kuririmba abantu bagahera ugakupre kamwe gusa gutya, gakupre kamwe ikupre kukizaturirimba. Roho wa Mungu, roho wa kweli, roho wa Mungu, roho wa kweli, tukuhitaji moyoni mwetu. Muvuga ngo amen. Ngaya kabo mayibo nyine tayari sawa, ga ubaheze ijwi umva ninde bazi niwo wewe ready tenari wewe alto wewe nawe soprano ga cheche upanga tumbira Yesu ni
niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. wikije ritime n'abandi mu buzima bwawe. Nawe numara wa Musa seti kwe. Ga, wait. Aiwe turimane twese wa go. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Mugira gutya. Shiramanga kuko ndi kumwe nawe. No Dawudi ngo amare guforme neza abakorari. Imana iravuga ngo Dawudi ubwo watojeje abaririmbyi bakajya mu rusengero rw'Imana bamara bakaririmba imbaraga zikuruka abantu bagakira. Ndakwishimiye n'umutima waje wowe. Imana icyubahiro. Ariko abakorari, ariko ikorari nyine ikorari zinunye ni ikorari, ariko izindi zari barabari korari ariko kumurumva ino base muza mwumva yiririmba muri izi korari muze muririmba none amaze mukagira ngo Imana izababwira ngo turi kumwe namwe gute. Utamutoza abaririmbyi neza ngo batoze uburyo bwo kuririmba, metode uburyo bwo kuririmba. Usarekera kwa turimba n'indirimbo imwe mukagira na geste yayo. Nimba ari geste yayo igenda gutya n'iyindi igenda gutya. Nawe ngubu ritime nimwe gusa zose. Zekui Dawudi ngo araririmba gusa ngo aracuranga. Bagicuranga ariko mwumvise rya jambo yavuze ngo imico mibi ngo no kudohoka bakaba nk'udohorerwa buke. Use uko abantu bamwe bararushe ariko indirimbo zifite imbaraga zoba kuzi kudohorera ukaba nk'udohoka ukagira nk'umutima mwiza ugaseka nk'abandi ukanezerwa nk'abandi. Ariko iyo umwuka mubi ukiguhanzeho Sauli ngo shagaza kigira umwanya umwe ngo kigasaragurika ngo kikamba kimena amasahani kikamena amasafuriya kigakubita karahaguka aya mawa yose kigasaragurika ibintu bikagenda nabi ngo bamara bakavuga ati ngaho Dawudi we nkuzano turebe kuko hogira imbaraga zikomeye zikaba nk'izuyo turizo no mwuka mubi. Dawudi ngo akaza yashikagurika kakuraga kwamba bangu gukora Munezerwe yakora Sauli we Sauli barimo
none umutima wari wapfuye warimo agahinda warimo umujinya warimo uburakari warimo guhora ngo ukamuturiye ugashika tuza wanyanja tuza inyanja zimaze abantu ukamusanga abantu uko baratongana kandi ntacyo baheba Sauli Daudi yarashize mugira n'umunyine kuba Sauli bose ko hari isi yashize ko baramagira gutya ngawe ngakubitiye iritime gusa ndangize bivuga ngo shima Imana mutima wanje shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara mutima we ikaguhana kunamarira yose warize mutima we iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara mutima we ikaguhana kunamarira yose warize mutima we shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we shima Imana haleluya iyo bikomeye wiyevye ubabaye iragutabara mutima we ariko kangana kuramana yose waze mutima wanje we mutima we ariko ndishi muvuge ngo amin igihe bandaritse ndarangije igihe bandaritse abavandimwe nari ndwaye ariko shiraga kupurekamo uko bizamera kose azane aganisha nako nanjye ntarabira gatatu umunsi nyamwe ndareka mbwira ngo tuzobana mu giterane akamba ndose papa muto ese uzobasha uzobasha kamambwira ngo uzobasha aho uzobasha gute kandi urwaye ndaba ngo uzobasha uko bizamera kose azane aganisha uoye sunamenye yandoti zose namuhaye umutima wanje nawe yarapagije tabzago zanterugo babona bangira ukundi sawa ndiko salama arakosa azani kanganisha
natekereje ejo bundi yatubwirije ijambo ryo muri Ezekiel none atubwira ijambo ryo muri Yohana numva umutima wanje wahagijwe no kukubona ese kumubona no kumubona kwa nahagijwe no kukubona ndavuga ngo habe nubwo yo bisogese ariko akambara isogesi yanje naguze kayibu
mfitemo ikintu mu mutima wanjye numva kibuze be uvuga ngo amin hewe abantu bibo bakavuga ngo abanyamerika mushe ko bavuze ngo abanyamerika ngo bati bagira ikibazo cyo kuvuga ngo izo kurya twebwe uku n'ubundi ga tuba tugenda twagaruka mu mubiri ejo ukamutekereza ko bakubwira ngo umuceri washe ngo ifu yashe kaho njewe mba ndifu nanje ngo bandebe uko bagira nanje kamubwira nyine ngo ifu yashize none nyine twamara tukareba naho twebwe muri Afrika nicyo kibazo tugifite ariko tibishoboka ngo umukozi w'Imana yovuga ijambo ngo namara ngo atahe biragatsindwa mu izina ryawe uvuga ngo amin muzari sadaka kandi duherekeze umuvuga butumwa muzari ufite 50 ufite 100 ufite igiceri cy'icumi ubizana bati kuriyaga nawe garavuga ngo nivuga butumwa aho yo mwompeza mwamukoze icyaha none kandi sinsabye mu mbere ariko muzane duheze ntezi byaha duheze na nyamwiza duheze na Sebineza kandi bazanga barazishingura bazinga ariko kugira ngo tugire asandi refu uza wumva neza cyane Imana igweze umugisha tuzi ko apote tuzaduherekeza bavuga butumwa yewe asandi